Kulungalam sugo koktun da news talk show nai tunai khazani ta te bok shono tini sing TTIDC ni hapang khamania gulo tam scheme tiklai jaga fian rok tabu recently TTIDC government ni bukhakti scheme kadal tiklai jamani tipraham scheme abono tin sing kabangu kok salanya pi abono segang sing TTIDC ni bukhakti tamtamo scheme tiklai jaga bo sing khnalai nai paiding tini kok lam pando sing lam songlai nai sini TTIDC ni CEM Purnachandra Jamatia. Sanu bulan lam sugungke. Belakang hambai kroma ya faru joto naitong nai kokthom the news ni joto naitong nai takhok te bohuk sana. Sar ke bulan no kok lam to recently je tipraham scheme ti jo salai nai hai pano TTIDC government ni bukhakti nang je purus achuk tam scheme rok tiklai chaka kisa sarsi naitong nai no strike reke saga belai chalai. Belakang hambai sengmani bagai amahai hastin joto lukurok sini TTIDC ni bekhakte tama scheme beskangot to boitong tama scheme lo khaita amo joto no khalayon nango sini je scheme bolte central ni scheme nini state ni scheme boto sini oro sokhaya haipana koekta sini TTIDC ni hoite sini boba grani netrite sengkok khalayo sini yacht generation of bahike beskango update men khaimana omorono tui chung scheme chnamani thangnai bosoro chung education department ni hoitibu sini BEd srungnai rokno chung sponsor roi phailebu bosobrono chung bijona khlaiwi orono chung sponsor khaiwi ikhai university wo taklani obo haino tabo chole jak no bijona borono chung sponsor khaijak 1 lakh khlaiwi nge tak phaini academic year ni bango hinke chung taxa de increase khaimano tei juda university ro de tulangman oma hairok no chung sakthari tongo nge sini tei juda department no chung sport ni hoite chung thangnai bosoro wo TFL TCL lok chung khailekha nini tipra idol sini hukumu related ta hukumu sini culture no develop khaini bangai chung kaham initiate nawi hasugo tongnai sini tipra sa kereng je talent tongmani rona chung hastini joto lokurok no sini roi rokha sini fund belai limited department wise chung sakai je jemon ICA thangnai bosoro chung 32 lakh si mau bobai si chung culture ni program khayani sini festival event rokno chung morono fund provide khainani oma hairo nge chini culture tradition ni logewo chung agi sri city ni chini khai phaimani ro chini hoda okra rokno agi kuno bui respect roya nge chung respect ronani sakthaka chini bubagra ni netrite joto hoda ni chieftain rok okra rok borono chung 5000 ke tagbai 3 bosor kakha borono per month 5000 ke roi phai borono busung oro khomlongo bu joto chini tipra rok unitedly oro phai chamung khaima thang techa chini thanchano bare ro mathang hai hene chung land allotment bu rokha chini hospital ganao nge mahai chikon teibu scheme tong nini social welfare social education ni hoite trai rok no nutrition food ni scheme rok sung bagoi tong particularly je department ni EM tonai bono techa kam ke saimana nge chini sport ungtheng culture ungtheng masak khampono sakham ungtheng sung omhaiwa chesta khai tong chini MMU mobile medical unit by chung sara tripura wo no chini mobile medical unit approve by tie up ngoi brono rabli bosro 1 koti 25 lakh maro ake sara tripura chung health camp khairokha chini tripura sarok maximum na chung health check up khainani no hake moito magai BP check khainani hoite suru khaibini ni blood test khaimani ro omhai chung continue khaibini tongo bosor je chung phaimani poraina teba thangnai bosor ni maja maji o hanke chini kisa fund ni teibu crisis ngoi approve by je chung khai tongmani ro tabo continue khaimi ang to borono burang roughly 67 lakh omhai ro rang ro thai tongo khane bang apatot tabo bondorok khaima rokha garo bisingo chung tabo katal
जों Oh. स्किम तो बय फायखा तिप्रा Oh, sir, abon singna naidongmon. nge तिप्रा ham aro jaga kabangma department ni no जों loan onani process khaine Oh. tabo first जों jengkha auto loan Hmm. जों auto प्राय 600 ta जों ronai hingkhaike par bisi kaisa kaisale chini genuine borok je chini तिप्रा सा musugui tongnai ro bobo mane ekdom less percentage by interest by जों borokno ronai 6% gramin bank by जों agreement khaikha MOU khaikha borok जोंनो unlimited loan dawani bagui ready bo department ni bahai ronai omo जों बाद बाकी department rok hingke khaijaya khop ya batabok जों auto niwo जों borokno जों 20% subsidy ronai je beneficiary Mana je na hanai dok. je na hanai ro primarily boroni je kono account tongphano tabo online o apply khaimana ang oro kisa mane clarification Oh, sir, clarification belai ki nang. je siniti prasar ko Facebook ro sujano gramin bank o account tabo ringke apply khaime de omhai ro question hastini joto lokoro বিশেষ ke chini jubok ro na thani mo subo 21 বছর ni simi 45 বছর tongnai ro primary account je phatong thung gramin bank ni sara SBI phang Free Union Bank nini tamasani Punjab National Bank Axis Bank je phane tong thung sudo oroni o bank account link khaibi mane bank ni passboy update khaimarana upload khaimarana aske no apply khaimao kintu loan je proni ni sanction nai oro verification nai scrutiny nai civil score check khaijang nai driving license tong de kri de check khaijang nai boni pore naijak mani pore jodi thik thak tong hangke borokno margin money ronani bagui jora rojanai aron bising borok margin money robai pe hangke borok gramin bank o account ulo ma kholomnai margin money hangke tabok chini kaisa single account chung notification by janawai ronai je all jaga margin money ro dikhanai nge margin money borok rok hangke chini automatically gramin bank mo sognai bo borok scrutinize khainai ulo boroni loan account kholawi rojana Sate kasan ke kasar masing jere abong ke baksa je naitong ma bahai ma social media bujia tong sir mane tabuk e auto je tipra ham scheme je auto rekhang ke mane besek actual figure tong nai ti state mane TDRC government besek rejang nai abo kisa srai ke thake belai jakune tong tangai ke total mane on road price auto ni 373 3,73,000 something auto ni dam khlainai aro jaga sini ADC 75,000 onai angge borok 15% rokha hingke roughly boroni mane beneficiary 15% sir beneficiary sarabo ki 15% 15% sir 15% sarabo ki tabuk ADC government 75,000 remani yagulo da aji balance tong na boda 15% ngai lagi total margin ngai gari ni auto ni total cost boni 15% nge auto ni total cost 15% nge roughly 52 rok phaina nge 52,000 moto boro beneficiary ro deposit makhaine margin money hisabe boni sara bu tongnai nini charging point installation ni fee insurance te registration ni bagui roughly 21,500 moto nang thanai bobu egloge no deposit khaini nangnai borono je protabo chini time tongnai 16 tarik jora patrika rok jotono notification ungui thangkha nge 16 tarik ni 12 ta hingke no te application khaimi session expire ungui thangnai boni pore selection ungbai borono notification rojak phinai je selection ungmani pore selection ungmani pore no mane mo asuk jona notice bi rojanai plus website o banai manai je mane update daily tabok submission pai hangke borok aro nung update ni nini login ID o thangoi bisingo naikha hangke manai je nini bom high process o tong aro jaga sujak nang je bank o nini document rohojak ha scrutiny committee o nini document rohojak ha amaike after scrutiny nini select ha ba reject ha ulo nai manai je individual bu boni sarabo chini addition hoite notification roi ronai je nirongni borok asuk selection ha selection ya rok hingke region sajanai mahai ni bangoi selection ya amhai ge borokno selection mani pore
notification ni bisinti jana oirnai total asuk amount à niro within mane asuk din 5 din phangnai 6 din phangnai asuk din ni bisin niro deposit khaidi deposit khai khai niro ni loan mane sanction ungsinai à nge apronge borok margin money deposit khaimani pore aproni ni loan sanction ha hamprongke mane nang bank account gramin bank o maklok sinai maklok sini jadi ni loan sanction anglia ba nang reject pai hangke gramin bank o account kholong ni nangya à à sang cái tiếng Anh sang cái apa cái bác sĩ kami am sih tong rồi tahu to tam sana ration card dong ni bác sĩ sang untuk dari tong awan tu kung belai ki bial tong ba bo osep nah na mu jago cái bác sĩ social media ba hai ni process ba sai dong je untuk dari ba hai BPL lah ba hai rok isi ja kaisa ba surok ba ya prin har jek daman ba hai rok kabang sung amne initially tabo process khai tongu কিন্তু পুরা ডিপেন্ড খাইনে চিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ni upor state government ni upor sung bahike chini mane onklok onslo jak bikrarno teibu benefit doi manai omani bangai chung project sanai tongu chini maharaja bu FCI ni omorok bai kok salai tongu jate per month borokno bahike mairong rok roi chuba mano omhairo kok salai tongu phiaba mane sung tabo sekangni chimi sawai rokha hangke ulo samung saya hangke to ulo mane allegation manai hanbang जों सामंनो तांग तंगो जे बाहायके बरनो बेनिफिट खायमा कारण टोटली डिपेंड खायो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नगे स्टेट गवर्नमेंट जोंनो रया हंके तो जोंनि कोनो रेवेन्यू करे हानिबाङै जों ताबो वानसोय तंगो जोंनि रेवेन्यू रगनो बाहायके जेनेरेट खायमाना जों रुल्स रग बाहायनो अमेंडमेंट खायनो नाय तंगो ताबो ट्रेड लाइसेंस नि कग्रग बाहायनो जों ट्रेड लाइसेंस तो जोंनि ताबो डे 1 डे जों डिस्कशन खायनायनि नांगो almost 9 days discussion thangha rules frame khainani hingke जों 10 days discussion nango ge जों tei salsa discussion khai hingke no bo category chini ADC bisingo business khainai ba contractor khainai jekno institution or operation khainai hingke jekpano license mananai umhai tani hingke baire ni sik sidul lo roi ma tong royalty bo maro jinaro bo royalty ni system tongo jemon forest ni mane kok bai hingke sajagoi tongo je 75% ADC ni share tongo hono kintu nog ni media no bo sanani musubu je state ni forest department ungthung agriculture department ungthung nini tamasne land and revenue department ungthung je revenue mamani tax mamani boni figure busugbu isa sung state of bu sungoi silai ni nang tabo forest ni bosoro busuk koti rang tax ma sungno to 75% honoi sai dong kintu sungno figure si phonoya जों बार-बार कक सालायो स्टेट नि चिफ मिनिस्टार अंथों फाइनेंस मिनिस्टार अंथों आंनि जेबो महाराजा सहबो कक सालायो जेबोनि फिगार फनौदि बसो कलेक्शन आजके सि अमतो नोटिफिकेशन तंगो जे एडिशनल शेयर वानि 75% हनै जोंनो फिगार सि फनो याके बनि परसेंटेज बसो बतो जों साइमालिया जेमन 100 कोटी मा हाके जों 75 करोड़ मा खामो किन्तु माया प्रेक्टिकली nge oma hairono tak chini media tonai takuro bahaino bahai khos khobor nawi forest department agriculture department busu rang phai ONGC ni royalty busu phai jona notification nge phonu tong ONGC ni royalty jono 35% henai phonu tong officially ke sir officially kintu ONGC ni thane busu rang ma jong saimeya ONGC ni borok no buchino 5 rang sangkha jenero state no busu rang ro bosoro royalty nge borok busao omoto जों माने सामाया नों स्टेट नि सिना दे माय nge sarga kesaro kisa masing sinai je recently je scheme tikhlai tibra ham je scheme tikhlai abo te kaisa kok sung ka bahai je rengthengo godaljak simi dao seblok manai aw herok tei mane bisingo bom ha am jubini abono strai strai ke yapra jangnai sa osawon tini kisa जों अमा माने सिलेक्शन प्रोसेस के हम हाय at least par bisi जों priority ronai khorok samat genuine borok je boni recovery khaibani bo to capable ni nangnai tani ke जों नायबो
सरकारनि नाहर मुंतांबा जे कायसा लेभेल कासमा yang tongke kisah subawan सरकारनि सामंगे बाहायसि टोटली किस कासमाया जा मनो तो जोंबो हठात के सरकारबो सुबाई माया कायसा लेभेल निते कायसा लेभेल थांमाया किसा दंफ्रो दं सावै रहवानि गेहानि बां जों नायो जेनेति प्रासा गोबां माने बेंक थांखा के लोन माया हम प्रेक्टिकल साबलम्बन स्कीम तंगो पीएमजीपी स्कीम तंगो ते ट्राइबल वेलफेयर ने होइते नेने तामसनाय एसटी कॉर्पोरेशन नि लोन तंगो किंतु जेनेति प्रासा मैक्सिमम जे बर लोन नानि थांखा के लोन माया बेंक गे जों नायो जे जेनुइन बराव जाते हयरानि तांथों सहज पद्धति कुनो अरते ग्रांटर बनाया नों एसटी कॉर्पोरेशन नि के खरकसे एम्प्लॉय नि ग्रांटर तय फेदि हि होदा जेने थाने ताबो लोन निवा कुनो ग्रांटर नांगया अजे तिप्राहाम स्कीम सर तिप्राहाम स्कीम गे अमो जतनि छै प्लस पॉइंट हाइछि नों कुनो ग्रांटर नांगया नों एप्लाई खायदि एलिजिबल हंके नों मानाय माके बैंक बो कायसा लोन नवा निके बरनि सिविल स्कोर रखसे खायबो गे सिविल स्कोर त नों एवरेज मा तंनाय 680 मा तंनाय गे नों एलिजिबल नाय गे अरो प्लस पॉइंट बो नों बारबा छानि मोसोबो कुनो ग्रांटर नांगया हाइछि नों फायदि एलिजिबल सर गे सिनी ह जे तिप्राहाम स्कीम नि कगलाम पानारन मा बुथुमलायसिनाय दे जतन स्राय स्राय के बुसि लेलायखना सिनी नायतनाय तंग समलुखरबो आंगे आबनो तैने नंग नि बगै स्पेशली कगलाम पाना तो माने तिप्राहाम स्कीम बाहायके बानाय ते बुसिग्रन नांलाय न स्राय स्राय खना सानि खुपिन रक नायमानका टीटीएडीसी नि सीएम सर पुनर्जन जमते सर बलायखना हामबाय सर दे बलाय नायतनाय बलायखना हामबाय जतन खुलुमबा